Olunaku lwaife olwokubiri ng'abaana ba siniya yomukaaga bakola ebigezo byaibwe ebisembayo eby'omwaka guno. Tutandikire ku isomero lya Cross Uace ewanyange muyinda. Eno abasomi tubagane nga bankamaliza empapula baibwe ebisooka okubalira byenfuna nka ne economics n'essomo ly'okutabula obulezi erya chemistry. Abasomi nga bankava mu kibuuzo kino batukubira bibiri kutambula n'ebyo bye basuubiza abasomesa n'abazaire baibwe. Nze mbona nga biritambula bulungi. Abasomesa baife batutendeike and within the shortest time possible managing okuba nga tucovering the syllabus yaife. Waire ng'olwasoose lwabaire mu okutya nga wabide ekintu ng'oba tokikolanga kukyowere weetegekeire ebbanga erinene. Wabaire wengeri y'okutwa when you reach in the paper you realize that the very things that the teachers have been teaching are the very things that have come in the paper. Omukulu w'essomero lino erya Cross Uace Uace akubyenga ebintu biri kutambula obukalamu olw'ensonga nti bakalifuna mu buzibu bwona. So far they are doing very well. Amidst the corona season, we have done our best to prepare them, and I assure you this time our results will even be better than the previous one. Nga bwe kiri ku masomero agambi abaana bye bataakoze ebigezo bino ng'abaani kubo bwe bagaine nga bali mabunda omukyala Uace akuba nti bwe kibaire wane waibwe. I'm glad also to share with you that these 63 girls, none of them has got herself in the problem of pregnancy cases like what we are hearing in many schools. Amasomero go baana mundigina gabaina okusomozebwa n'okusingira mu kusomesa mukareka n'akaisesebwa mukambwe Uace wasabire gavumenti okuba kunengeriwanirira amasomero ng'oti ni gano. It would be wise to also support the teachers in the private schools if there are any funds that can allow that. Okuva wano balikiriza n'essomero lya Kira College Butiki. Era eno twagaine nga basomi bali kunjira bapale baibwe olw'eigulo era batandikira okuwambika n'okutabula obulezi. Eno twogere kuno omukulu w'essomero lino erya Kira College Butiki Kisame Michael yayizamu abaana Uganda amaani nti abaana kuno bajja kuba nga tubabita bukalamu were nga gubere mwaka gw'essesebwa mukambwe. Engeri abaana gye bajja okukolamu mu lulu kyebeta performance tejja kwiririra olw'ebiseera bino kuba oluvannyuma lw'ekiwumula ekyo eky'emyezi egyalinga 6 twasobola okusomesa abaana nga bwe kisoboka era banaabagiire aba senior abamaze mu ngeri twababonamu bakola. Abasomi bano yiddigala ng'olunaku olw'ebbalaza batandise na kuwandika essomo ly'ebyafaayo nka ne history taako n'essomo ery'okubala ate olunaku olw'enkya olwokusatu balikola ekibuuzo ky'essomo lya geography ku nkyo ate era baire mu n'eryeno eryo olw'eiggulo. Musulo Robert, Baba TV, Amakombe.